birashoboka yuko hari abantu babibyumvise bana ati kuko mu ishengero muri iyi si ntawubura abamukunda ntawe n'ubura abamwanga abagukundira bishop wacu baramukoze ko ndabizi ko ubizi mama yavuze ko yari arongoye ibintu bya finance muri eglise mu Rwanda kandi avuga imirimo ikomeye cyane yagiye akora mu murimo w'ishengero mugabo akaba ari ibintu bimwe yagiye avuga yuko bitagenze neza so birashoboka yuko atacori bwabivuge ko so sinzi ko ubishatse ugira icyo bivuze ko cyangwa ukabyihorera so ugize icyo bivuze ko Imana ishimwe ko birafasha abantu benshi gutahura ibyo nabivuga mbikunze cyane kandi mbikunze cyane kuko ikintu cyose kinyerekeyeho hari umuntu unavuga atanzi kugira ngo gusa nibashiraho titre Rugagi abone viewers kandi abivuge ubu nanjye titre ndoshani noneho Rugagi yabivuze byose kamera kwija urumva mu Rwanda kuko ari umuntu wagize shiye titre ngo barwanye na Apotre Gitwaza donc kugira ngo abone viewers gusa donc harimo ubuntu bwo gusebya abantu kucafuza amazina y'abakozi b'Imana mu Rwanda. Mu Rwanda ntabwo ibi bintu ntabwo simbizi Burundi niba bihari ntabwo nabihago bihari Burundi. Bishop n'abatumire bacu abari gukurikirana ikiganiro iki ni ikiganiro cyacu cya nyuma hamwe na Bishop Rugagi igice cya 5 twari twarangije igice cya 4 tuvuga ku byerekeye abakozi b'Imana bakina n'umurimo w'Imana n'ubuhanuzi no gutangisha abantu mu buryo budasobanutse butarimo ubumana washaka so ikiganiro cya 5 urumva ni icya nyuma mu kiganiro cya 4 twari twavuze wari watwemereye ko tubwira ingene nuze Range Rover yabonetse. Iyo Range Rover je nayo nigeze mbona ariko narumvise bayivuga imagine iyo modoka yari iteye ubwoba so nibaza yuko uravuga iyo mfite hano Montreal cyangwa uravuga mu Rwanda ahubwo na Montreal na Montreal kubatabizi ugenda muri Range Rover so urumva so ni imidugi ikomeye cyane so ushobora ndaguha ijambo kugira ngo udushingire naye y'ingene Imana ahubwo sindi buvuga imwe kuko vuga zose zindi none uvuga iyi Kigali uvuge niya Montreal hanyuma tuyereze tuduje ku bibazo nka 2-3 bya nyuma turiko turarangiza. Maze kugera mu bihugu by'i Burayi nibwo nabonye ko imodoka ni ibintu bidafite valeur no kubivuga ni c'est ridicule gufata umwanya ngo mvuze imodoka nakagombye gufata umwanya mvuga Kristo ko Kristo niwe uri hejuru yabyo. Ingaruka nuko abantu benshi ko bashingira ku bintu ariko ntibamenye nyiri ibintu ninde maze gutanga iriya modoka V6 yanjye Motero niha umu Bishop Caleb kubushaki n'urukundo no V6 ni Jeep ni Jeep yari Jeep yari Jeep ndayimuha aragenda nta yindi modoka twari dufite niyo modoka yatwaraga abana ku ishuri niyo modoka ariko nyuma Imana duha Mercedes Benz ikomeza iyo mirimo yayibahaye gute Imana yamanutse nk'amanu oya n'ubwoko bw'Imana ndavuga mfite groupe ya partners aba partenaire banjye benshi nago baba mu Rwanda ariko n'abanyarwanda no n'abanyakenya n'abanyarwanda barimo harimo abanyarwanda bamwe nabo barimo abanyakenya Uganda Tanzania partners Dubai n'abandi barimo so nuvuga ngo ni groupe y'abana b'Imana yes bashigikira imirimo ukora imirimo nkora na mbere hose byatangiye kera so bamaze kumenya ko natanze iriya modoka
bamaze kumenya ko natanze iriya modoka bamwe birababaza n'iki byose sinigeze urumva ko narayimuhaye kwa kundi ukora ikintu muri ya eglise yabivugiye imbere y'abantu so ngomba guhigura imbere kuko umukozi w'Imana yise abivuga mu rusengero ndashimira bishop yampaye imodoka ko nzi ko bibaye secret agiye imbere nawe aba excité cyane arabivuga bishop yampaye imodoka rwose bon biba ngombwa ko arangije kuvuga ubutumwa na contact nyimuherera imbere y'abantu twara imodoka jyana biza kumenyekana so biza kumenyekana abo bose bishira hamwe na buri kintu cyose mugiye nagiye mugiye nari ngiye mu kiye gihugu sinibuka ngarutse nibwo bamwe muri bo bari bamaze guterana baravuga ngo no ubwo watanze V6 nayo yari imodoka nziza nouveau model urabona Range Rover nuko Range Rover amafaranga n'iki byose bashira kuri konti yanjye ngura Range Rover mu majambo makeya nuvuga ngo abana b'Imana babushane abo bashigikira mu murimo w'Imana nibo babashije gufasha kugira ngo Range Rover nyigure maze nyigure okay mari habwe cyubahiro banakora ibikorwa byinshi akona kano gato cyane bagenda bagushigikira no mu mirimo itandukanye ya Montreal nayo ya Montreal naho iya Montreal urumva ibyo ni byo twe tumaze twashise Montreal imbere yawe ntabwo turaronka Karina aricyo bita Grace ndakunda gutera blague so Montreal naho byagenze gute ni babandi nyene no babandi bo ibyo bakora ni ibintu bitandukanye ibyo nigiyewe ku giti cyanjye ibyo nigiye kuko hari Grace bwa buntu bw'Imana bwagiye buzamuka burakomeza kuko hari ibikorwa byanjye privé nakomeza gukora bifasha kugira ngo izindi projet mfite ziri imbere zizakomeze kuko nari mfite hari ico wobwira abazokumviza kuko hari abantu bazi yuko umengo pasiteri ntabwo ari kure gukora ibyo bikorwa privé nk'uko ariko uravuga bishobora kugwiza umusaruro siko byita mu Kinyarwanda multiplication bivuga ngo bimwe Imana iguhaye kumbure biciye kumugisha eglise iguhaye hanyuma nawe kuko ufite ubwenge n'inkomezi Imana yaguhaye noneho ugaheza ukacukoresha bwa buryo kugira ngo ube bwinshi kuko nizera yuko bubaye bwinshi urabukoresha kugira ubesheho umuryango wawe mbere binashigikira umurimo w'Imana no ibyo ngibyo ni ibikorwa nkora kuko investment yari itangiye kwaguka kuko nangiye kuyagura nkora nshaka gukorana n'abantu bo muri Ghana South Africa na Malawi dushaka gukora ibintu investments mu mazu kandi dukora ibikorwa by'umurimo w'Imana ko twishize hamwe kuri platform y'abo bantu b'Imana abakozi b'Imana bano ntago twarindira mu bitunga cyangwa mu biki ofete n'abantu bavuga ibitunga je nshaka n'ibyo bitunga n'ibyo ari byo bikananyobera abantu bankurikirana neza hari ababitsi muri eglise kuko muri eglise sigiye ubuhagarira finance ibihe byose kuva unatangiye umurimo w'Imana uvuze muri eglise uvuga finance mu minsi yeze hari umuntu yandungikiye akantu k'akavideo k'umumama asa n'umumama akuzi cyane akuzi neza kandi asa n'umumama uri kuramura mu maso ubona ari umumama witonda uvugana ubwitonzi mugabo mu byo yagiye avuga akagenda avuga ibintu harimo ibintu mengo hari ukuntu sinzi ingene no vyita kugira ndiko ntinya kubyita uko watavyise canke mbihereza isura bidafise mugabo nibaza ko ushobora kubizi canke waravyunse ko ndisiri yuko ari automatique kuko ufise nta bwami butagira iperereza birashoboka yuko hari abantu babivyumvise ebana ati kuko mu ishengero muri iyi si ntawubura abamukunda ntawe n'ubura abamwanga abagukunda bishop wacu baramukoze ko ndabizi ko ubizi mama yavuze ko yari arongoye ibintu bya finance muri eglise mu Rwanda kandi avuga imirimo ikomeye cyane yagiye akora mu murimo w'ishengero mugabo akaba ari ibintu bimwe yagiye avuga yuko bitagenze neza so birashoboka yuko atacori bwabivuge ko so sinzi ko ubishatse ugira icyo bivuze ko cyangwa ukabyihorera
So ugize icyo bivuze ko Imana ishimwe ko birafasha abantu benshi gutahura. Ibyo nabivuga mbikunze cyane kandi mbikunze cyane kuko ikintu cyose kinyerekeyeho hari umuntu unavuga atanzi kugira ngo gusa nibashiraho titre Rugagi abone viewers kandi abivuge. Ubu nanjye titre ndoshani noneho Rugagi yabivuze byose. Urumva mu Rwanda kuko hari umuntu washyize titre ngo barwanye na Apotre Gitwaza, donc kugira ngo abone viewers gusa. Donc harimo ubuntu bwo gusebya abantu, gucafuza amazina y'abakozi b'Imana mu Rwanda. Mu Rwanda ntabwo ibi bintu ntabwo simbizi Burundi niba bihari, ntabwo nabihago bihari Burundi cyangwa simbizi mu Abanyarwanda. Every nation has his own demo. Birashoboka buri cyose kigira demo zaco. I Burundi dufite birashoboka, twebwe ni high level, twebwe ziri muri high level, ziri muri higher level, ziri muri higher level. Kandi ariko urabizi kugira ngo abantu bari ko barakumviriza ntibavuga ngo Bishop ariko asebye u Rwanda, nuko abantu bose bamenye ko Burundi ba mu Rwanda ndavuga tugira ibyiza n'ibibi, ndavuga ibibi wabonye. Iyo mvuze higher level biragoye ko umuntu amonta bya bindi twahereye by'ibiseke kugira ngo agucafuze. Nahereyeho bivuga kuri ibyo by'ibitunga. Ndimo ndafasha umunyarwanda ubashwaho na 3000. Fite video y'amasaha 8, fite video y'amasaha 7. Ibyo byose biri kuberamo, sibyo? Ushaka ukuri kumenya ngo Rugagi ninde ntago yabura kubimenya. Ushaka kumenya ngo nyuma y'uyu munota umwe n'iminota 45 n'amasegonda 45 iyindi minota iri he, ashatse kubimenya yabimenya. Ibyo tubishire ku ruhande. Uwo mudamu, hari umudamu tubana mu murimo w'Imana hano Montreal, yigeze kubimbwira, twari turi twihuta sinamenya nibyo arimo kumbwira ibyo ari byo. Yari umubitsi wacu hano muri Montreal, turi kumwe muri biro, arambwira anyuriramo utwo nanjye musubiza ibintu nari nzi ko ni bindi ariko sinabimenya. Ariko Pastor Charles nibwo yabashe kumpa izo information nk'uko bivuga. Ni Kigali mfite abanyamakuru, Pastor Charles we yarasengewe bientôt vuba cyane mu gihe arahawe promotion. Kuvuga ngo Morano bavuze ngo iyo president avuze ikintu kiba decret, rero Bishop avuze ikiba decret. Kuko nditonda mu guhamagara abantu ba pastor, iyo bikubwira arabizi mukozi w'Imana, ko nabizi ko ari mukozi w'Imana, abizi ko ari umurimo w'Imana umaze mu gihe kirekire kandi yagenanye n'abungere washaka Imana yagiye hezagira. So nta urumva Imana ishimwe kuri abo kantu. Byari byiza ko ndakukanga. Yego duga kwija headlines. Okay, ibyo navuganye n'uwo mama sivyo, naje kureba ibindi nsanga n'uwundi mu mama wagiye kuri Zaburi nshya. Niko shaka kubyita. Sinzi sinibuka aho yagiye ariko ikiganiro rakibonye. Yes, kuri Zaburi nshya. Murangira rero yo kuraba ibintu sindabe byose ngo menye ni ariko gusa numvira iki kiganiro. Ni yabaga muri igomba ko ari I don't know, nibyo igomba eske naho ngaho, right? Okay, birashobora ko aho ngaho mu makuru bampaye yo muntu. Ngiye kubivuga nk'umwungeri udasebanya, ngiye kubivuga nk'umwungeri ufite abapasteri babizi, ufite abadiakoni babizi, ufite abaririmbyi babizi, ufite abakristo babizi. Umisizo nzego mvuze, kuko uwo munyamakuru yicara hari akabaza umuntu atamuzi, noneho akibwira ko iyo nkuru akoze itazamenyekana cyangwa uwo muntu atazamenyekana. Urimo urabyumva? Cyangwa ngo anashake n'uwo bari ubundi munyamakuru professionnel. Iyo tuvuze ku munyamakuru apana nk'ibi bya YouTube byaje, sabanyamakuru n'abana bashipota, reka mbyite ko hari abana nibyo bakora ibintu byiza, bagatanga ijambo ry'ihumure, amatemanyaje y'abantu bikafasha abantu, ariko hari n'abandi badevia bagakora ibyo byakagombye no gukurwa n'abapagani.
apana nk'umuntu witwa ngo ni umukristo ngo umukristo wicaye hariya ugiye kuganiriza umuntu avuga umupasiteri cyangwa cyambere ntiwari uhari. Icya kabiri uwukubwira ni evidence zihe aguhaye, aguha ibimenyetso bihe, nabikwereke, akwereke amafoto, akwereke amajwi, akwereke ibintu byose byabereyeho kugira ngo umenye uko kuri. Kuko ibyo urimo kuvuga bishobora kuzana consequence nziza cyangwa mbi ku buzima bwawe cyangwa bwuriye. Uwo mudamu yahaye interview yari umukristo nk'abandi, agirirwa icyizere nk'abandi. Icyaje kubaho, yaje guhagarikwa mu itorero kubera ubujura. Ikintu cyatumye kwanza cya mbere yahagarikwa mu itorero ni découvrir y'ikintu twabonye, agurira korali imipira iriho amabara ya parti politique. Parti politique yakoreraga. Umupasiteri wanjye araza aranyegera aravuga ngo ko iri kurere ya vere jaune ari ya parti politique uyu muntu akorera, ibi bintu ntago biri buze kuzana ikibazo. Yakoresheje imipira ntituzaho yayikoresheje. Directement ndayihagarika, ndamuhamagara ngo no, ngo nibara nkunda, naho n'amafoto afata akayohereza ku muyobozi w'iyo parti ngo aba bantu ndimo ndabarekrita. Urimo nabyumva? Icyo ni cyambere. Ibyo n'amafoto byose birahari. Yafata n'abamama bambaye imishanana imvutano akabambika amacouleur y'izo nani y'ibyo parti politique ibyo yabagamo. Hanyuma ndamuhamagara muri biro, kuki wambika abantu ibi bimipira n'abantu bafotora bimeze gute? Ngo no, gusanga ni kurere nkunda kandi nabo baba bambwiye ko. Naho we inyuma aragenda kuri ya parti akababwira ngo nagiye ahantu gushaka abayoboke. Urimo nabyumva? Muhare marke ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ntiyabikora. Yinjirwamo n'indi nani ya kabiri yo kwiba. Ubujura bufatika, apana kuriganya amafaranga kwa kundi asuzugura n'umuyobozi wa finance muri eglise ariwe pasteur muri Hano Joseph. Pasteur arazara mu ndegera aba ngo bigezaho ninjira no muri office, uriya akankingirana ntashake ko ninjira. Nuko byagenze numiza inama y'abapasiteri. Pastor ari Kigali canke ari muri Kenya, muri Hano Joseph. Kweri ki nkuwa tachi yavuga ko ibintu byagenze kugira ngo wenda sinzi niba yarabibonye, I don't know. Kuko niba ari muri Kenya, niba kiri muri Kenya kuko yari muri process zo kujya hanze, I don't niba ari yarabibonye cyangwa atarabibona simbizi. Kuko niba ari umuyobozi we. Sesa. Kuko ibintu byose biba bifite transparence. Ngiye ndimo ndavuga ikintu cyose ni chaîne ndende. Uko ikintu gigenda biza kumenyekana uko ibyakora, amafaranga atwara, yiba, biragaragara. Pastorali irabigaragaza, abadiakoni barabigaragaza. Biba ngombwa ko bitangarizwa na eglise. Ashirwe nyuma ya eglise, aratengwa. Aho hari muhe mwaka 2015. Donc kuva muri 2015 rero mwari mwaramuha ari nyuma y'itorero 2014, hapana 2015. 2014 kuva 2014 ari nyuma y'itorero. Kubera iki? Kubera ibyo yagize gute? Yakoze. Kuva icyo gihe yaradisappearize. Ntabwo twari tuzi. Ubundi iyo umuntu ahabwe kwikosora n'ikosore ukamusangisha abantu 2, 3, 4 ntakore iyo kosa, eglise niho Bibiliya ivuga muri Matthieu 18 ishobora kugira icyo ifatira uwo muntu. Ibyo byose byarakozwe, byarabaye, kandi ntabwo ari jewe nafashe iyo decision. Raporo y'abagenzi be epi n'abandi bantu hanze baza kuvuga ngo wa muntu yatubwiye ngo nyuma y'iteraniro amaze guturisha nibwo atwishyura amafaranga yacu. Evidence zirahari ngo nyuma y'amateraniro yatubwiye ngo tuze hano tumurindire nyuma ya eglise namara kubara amafaranga araza kutwishyura.
abo bantu ndabahamagara muri biro, ibyo ni ukuri mumuhamagare nanjye ndi hano tubivugane. Ibyo birarangira, ibyemezo birafatwa, basanga hari byinshi ndetse noneho n'impapuro zindi zose bucukumbuzi buragenda, dusanga ibintu byarabaye terrible. So mu majambo makeya, so urumva muri tekinike batwongeye iminota 5 bari kuri bavuga guhunga ko nabyo yavuze ati abantu bavuze ati Bishop Rugagi yarahunze, kumbure bamwe kubera kutamenya canke kubera ko bavyumvise ku bandi, nico gituma nako bagica ikibazo kubera ko bari ko urishura ibibazo nkamwe n'ivyo. So nawe uvuze uti je sinahunze ariko narimutse. Yewe natangiye kuvuga ubutumwa mbwira n'abakristo mbategura kwigiye kizagera, ariko sinanize igihe Imana maze imisi ndi kubyigisha, ndi kwigisha abantu ubugombe bw'Imana cyangwa se ubushake bw'Imana, the will of God. Ubushake bw'Imana buri mu nzira nyinshi zitandukanye. Imana ishobora gukoresha n'abantu kugira ngo insunikire muri bwa bushake bwayo, kuko ibonye ko maze kubaka ibishitsi ntashoboye kuva aho hantu. Uko nari maze kwiyubaka cyangwa uko nagendaga ndimo kwiyubaka, ntago byari korohera jewe kuva aho hantu ngo nze hano. Byari ngombwa ko Imana ikoresha izindi nzira kugira ngo mbashe kuhagera. Nsanga koko iyo niyo yari inzira y'Imana, ngo ikoresha abo bakuru, aba autorite, kugira ngo mbashe kugera aho ishaka kongera mvuga ubutumwa bwiza. Ibyo rero kuri jewe namaze gusobanukirwa, namaze kumenya ko n'umugambi w'Imana, nubwo naciye mu bikomeye, ni ibintu bikomeye cyane, nabyo ni indi tuzabishakira ikindi gihe. Ibyo ubwabyo bishobora gufata n'andi masaha. Ibyo gusa ibyo gusa byafata yandi masaha. Ubutaha nitubona aba ari cyo uzambaza, kuko nabyo ni binini. Reka turangize muri minota ngira ngo inisigaye tuyirangize mu buryo muri minota 3 mu buryo nabyite, kuko uburyo bwose ni bwiza. Mu myaka umaze mu murimo w'Imana, ni igiki wakunze, ni igiki wanse, ni igikuregreta, ni igikunezere gushima? Ni nk'ibibazo bibiri muga bifise positif na negatif. Hanyuma tuce turangiriza kuri wa buzima wari urimo mu murimo w'Imana i Kigali nuko ubona Montreal. Hanyuma urumva n'umwanya ni minota 3 yawe uyikoreshe neza, ni papa abanyarwanda ngo nkurasa ku ntego. Hanyuma urumva ubikore mu minota 2, hanyuma umunota wanyu musigaye ucuhanura. Tube turangije igikorane cyacu. Ugebukije mu professeur wagiye witwa Karisimbi ni wavuga ngo nta buhanuzi ufite buri kugendagenda. Hanyuma ahasigaye benda gushimira ko mu yandi majambo niba uza kurangiza, shimira abazokurikirana iki kiganiro, bamenye yuko twakikoze kugira ngo twubake umurimo w'Imana, twubake bene data. Kandi ndagushimiye Bishop ko washoboye gufata akanya murakoze cyane kugira ngo tuganire, guhezagire n'igikorwa muri ko murakora asigaye muri Rwanda. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere kinezeza, nezezwa n'agakiza Imana yampaye. Iyo nibutse ko nahawe agakiza ku buntu, ibyo biranezeza. Cya kabiri, nezezwa n'umuryango wanjye, famille yanjye, nezezwa nayo nabo cyane. Iyo ndi kumwe nabo, mvugana nabo, tubonana, tugira gute, umunezero uba uri kumwe nabyo. Icya gatatu, nezezwa n'umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana nkukora bigoye cyangwa byoroshye, mbikora mbikunze. Regret navuga ni abantu b'Imana batajya bashira hamwe. Nicyo ndegreta gusa kuba Pastor Diamond
na pasiteri runaka na bishop runaka nande runaka batari kumwe ngo babashe gushyira hamwe bamenye umwanzi ninde, bamenye ngo bashobora gufatanya gute kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Iyo ni regre ngira kandi ikomeye. Kigali Montreal itandukanira hari mu buryo bugaragara, si Kigali gusa, navuga Afrika yose muri rusange. Afrika yose muri rusange, abanyafrika n'abantu bagira inyota cyangwa se bagira ishaka ryinshi, nubwo ari benshi mu murimo w'Imana, ni ibintu biba bigaragara. Montreal nta kintu kigoye kirimo mu murimo w'Imana. Twaraje gutangira umurimo w'Imana hano kandi umurimo w'Imana uragenda neza, gusa mu mibare ushobora kuvuga nibyo abantu bakunda kureberaho. Imibare ko yarafite abantu benshi, ibihumbi byinshi hariya, eske muri Montreal banza unamenye eske hano ni igihugu cyahimukiye kugira ngo babe ibihumbi byinshi? Ni abantu bake baba bari aho ngaho kandi bafite umutima wo gukunda Imana no gukorera Imana. Nasanze abantu b'inanga ubwo bari très élevé kuko bafite umutima wo gukunda Imana kandi ibintu uvuga barabyumva kabiri, barabizi icyo gukora barakizi. Si nk'ahari ushobora kwigisha umwanya munini ariko niba ari ani a b b ni b. Imana ishimwe kandi habwa icyubahiro. Montreal turakomeje. Urakoze cyane. Amen. So mu kurangiza ikiganiro cyacu nagomba shimire kandi Bishop Rugagi yashoboye kwemera kaza muri studio kugira ngo dukorane kino kiganiro. Yavuze byinshi mu mateka yiwe, aravuga no mu tuntu utwo bita utuntu n'utundi byagiye bivugwa n'ibyagiye anyway mu majambo make yavuze ati reka dushishoze nk'abantu b'Imana cyangwa nk'abantu muri rusangi. So kabaye akanya keza kugira ngo dushobore kuganira, kugira ngo batakuzi bakumenye n'abari bakuzi babandanye kukumenya, kandi Imana ishimwe no kwijambo hereje kuti nifuza ko abakozi b'Imana baje hano. Reka ubwo tuzobananya tubisengera buri Imana, ikintu cyose kigira umwanya wacu, kikagira n'isaha yacu. So mu kurangiza reka ndaguha umwanya kugira ngo ushime Imana. Igihe twatanguye ikiganiro ntitwarinze gusenga, suko tutazi gusenga cyangwa tudakunda gusenga, kuko kuva mu gitondo nta kindi gikorwa twari ko turakora. Kandi iki ni ikiganiro mugabo ntaco buza yuko mu kurangiza noneho ikiganiro muri rusangi yuko woshima Imana ukurongowe. Asigaye abazokurikirana ikiganiro cyacu bose tubasaba umugisha, dusaba umugisha abakunzi bacu, ubwoko bw'Imana, mbere kumbure n'abatwanka nimba bariho nabo tubasaba umugisha ku Mana, ko nico ijambo ry'Imana ridutegeka. Abatunejereje tubasaba umugisha, n'abatubabaje tubasaba umugisha, ko wari wabivuze kareti mu Mana ntaho kurimbuka. Twese turabana mu rugo kwa Data. So hasigaye ijambo ni iryawe mukozi w'Imana. Mbaje kugushimira Pastor Diamond mugisha, wagize neza kwiyumvira, ni wowe wa mbere hano muri Montreal kuntumira mu biganiro. Iki nicyo kiganiro cya mbere shobora kuba mvuga ngo nkoranye n'umupasiteri wa eglise yindi muri Montreal, ariko ama eglise yo arantumira muri Canada muri rusange, ama eglise atandukanye nagiyeyo kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko muri Montreal hano aho turi ni wowe wa mbere. Ndamboneho umwanya wo kubigushimira, yaba wowe na famiye yawe na ministeri uyoboye. Iki gikorwa Imana izakomeze kukiguheramo umugisha. Shimiye kandi abo dufatanije umurimo w'Imana hano muri Montreal, abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana, ari abapasiteri, ari abavugabutumwa, abadiyakoni, abaririmbyi, abakristo bose muri rusange, nabo ndabashimiye. N'abaza kurikirana iki kiganiro, hari na benshi babaza kuba bumvishe byinshi ntigeze
mvuga cyangwa se kuko ntabwo nakwibaza ngo nisubize ibyo byabaga i Kigali abakristo b'i Kigali bo barabizi hari ibyo bazi byinshi ariko hano nibwo bwa mbere mfunduye utuntu twinshi dutandukanye muri uyu mwanya muto nkaba mbashije kubivuga nibyo nabo dukomezanya urugendo bamenye wa mugani ninde cyangwa avahe yatangiriye he kuko ushobora kubona Range Rover ariko utazi ko nahawe icyacumi cy'urusenda cyangwa se nakorofye muri eglise cyangwa se mu matoilette n'ahandi so umuntu akaba atabizi iyo parcours yose urwo rugendo akabona gusa agatunga ku munota umwe ibyo ni byiza mu bo dusangiye umuhamagaro ikizavugwa cyose tuzafatanya nk'abakozi b'Imana icyakuvugwaho cyose tuzafatanya nk'abakozi b'Imana n'icyavugwa no ku bandi tuzafatanya nk'abakozi b'Imana hari igihe kimwe ntazibagirwa mbivuge hano bamwe bazabyibuka mu Rwanda mbere yuko bafunga ama église 7300 combien kuko yafunzwe nyuma iyo nayo n'indi parcours ndende ntago wayimbajijeho ariko reka dusenge kugira ngo umunota baduhaye ibe ibyo tuzabivuga mbere yuko bafunga ayo ma église hari ubumwe bwari bwatatanye kandi ubumwe iyo bwatatanye umwanzi abona icyo ashobora gukora iryo ni isomo ryabaye ku bakozi b'Imana benshi kandi icyo ni ikintu ni ayandi mahirwe Imana ishobora kuzaduha reka mbishire muri rusange kuzaduha niziko batazayapfusha ubusa ayandi mahirwe bazagira ntago bazayapfusha ubusa bazamenya ubumwe niki imbaraga z'ubumwe niki kutagira ubumwe niki ibyo ntago nabibigisha barabibonye cyangwa se twarabibonye twabinyuzemo twarabibonye kandi nanabakomeza nkomeza abo bakozi b'Imana benshi barenga 37,000 bicaye badakora batari mu murimo w'Imana bitabaturutseho Imana izabibafasha kandi bizagenda neza mu izina rya Yesu reka dusenge Imana rero hanyuma iki kiganiro ndabizi ko kizababera umugisha n'ibindi biganiro bizababera umugisha kuri buri muntu wese wabasha gukurikirana ibi biganiro Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye uri umwami w'amahoro uri umwami ugira neza ijambo ryawe riravuga ngo wambonye ndi wo kwizerwa ungabira umurimo ibyo ubwabyo muri miliyari nyinshi z'abatuye isi kubona gusa ko ubasha kungira uwo kwizerwa ukangabira umurimo ibyo ubwabyo ni ubuntu butangaje ni ubuntu bugeretse ku bundi Mana ubishimirwe kandi uhabwe icyubahiro urakoze kubw'umukozi wabashe kunumira kugira ngo tubashe kwicara hano tuganire ibyerekeranye n'urugendo rw'umurimo kuva umpamagara ibyo ndabigushimiye uba umugisha umugisha ubwe ndetse n'umuryango we kandi umugisha na equipe technique yabashe kuba ishobozwa kugira ngo ihagarare kuri iki gikorwa Mana umuhe umugisha umugirire neza mu izina rya Yesu nawe kandi uzamuye kwaguka mu gihe cye abone ukuboko kwawe gutangaje sabiye abakristo bose bo muri Montreal ndetse n'abandi bose bari ahantu hatandukanye waduhamagaye kuba umwe no guhagarara hamwe kugira ngo tukurindire twese twiteguye ndabigushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu umukiza wacu amen. Amen.